Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Tala toi tuli loa I te maitai Professor Fitu Valutau sanga mai Amerika Samoa le fionga Carolina Kapat. Le ana mawatu o maliu fasia I le maota o le matai Samoa o le tinatu si solo le sunga pali isia fichali vai seuta I le masina o melu o loa faa. Mai whamsinonga maawalunga I muli nuu le sunga fua se fulo Iuni na whata atu la iai mol taimi mua le sunga pali I peitai. O lo tau fia pea I lalo o le vainga leo ai wato tolo atu e Justice Roma lana mata upu I le sunga fua le vai so fau. Matu atu ai le vai so atua I le tua leo e wha mai ane ai alanto molianga ma le talo sanga le lo o tula I mo pali isia le fionga unasa Iuni sa polu wha folinga va ai o le mafo fawala na client. O lo molia papali isia il fasio tangata ina ua umane leo lua isu e ngā leo ilona maota I vai vase ma mawai ya penga matautia e maa salomia na whaonga I le solitu la fono. O le tala na lua I whaailoa al komsina o leo na o atu pali imsana wo mai loto whanga e longo leo I le mea na tupu. I le isi aso ai ua tua na I le aso na tupu ai le whaale tonu. O le songa fua le vai so fua toi wala wai le sunga pali il whamsinonga mawalunga I muli nuu. Inisi o tala ewi ina I to otele tangata Samoa na manuia le sei whaaltau sanga po le kota le malo New Zealand lua o lua tolu. Ele I maua lava ni o lato pepa whai ngā luenga. Ai le o tu ua I lava le lolofi atu pea o tangata e fia maua lea awa noa mo le sei o lua wha. Maua nei le tangata o le itu malo sa tu po itea I savai. Ma nuu e la lata ane I ai. Le awa noa I le asafaraile ma le asto nai. O le vai so nei sulfama su lima o mei. E whaatu mua I ala tau tāl sanga I lunga so ta inga tele vave. Ma fsosoni atu I ele sunga la wafia ke iri mo nanu malan au whai ngā luenga le mautau aipovi mo sula. Sau no la wafia, e iei tangata na manuia I le se I o tau sanga ua tuana I sa fsosoni I eilona ofisa I pepa whai ngā luenga. Ma iei fo I lava ainga, ua tuta ia le whai ngā o pepa, talu le uti o tupe maua po o lato se leni. O isi ainga ufa ale tonu ulu ngā li I mato ali ai le whai ngā o pepa malanga. Mo sa mola wa ia e awhi ono se lau awa noa lea a tofa mai ia e New Zealand. A matai tau sanga nei, mai lea awhi se lau, sa wai. Ai sa whainga tā lava ona wha amalie, pe wha atumu umana awa noa, ona o mafua anga o ta uai lungai pepa whai ngā nuenga. Mo le tuiti tia o whio I ngā ta avale, a o le pui ai o le si o manga mal soifua manuia. Wha sao ina le taimi e mafutai ma whanau ma fsosoni e lanto mea onga. Le ua whai ai el pulenga o le whale engo le Burger Bill ma le whale o loa le Farmer Joy ululoloa. Leisi awala whai ngofia mo oele nai te pisi ma le ai se taimi e kuka pe whai ai fo iau wha tau. O mole mawina le wha apopoi nai pe o tato tunu e wha o ngā ina le aonanga a le Maua Apps. O le Maua Apps malona ofisa leo lo oiloto pā. Pisi nisi mua leo le itu a inga le Samoa e-commerce platform. E la to te wha tau nuu mana o ngā pei o polo a I wha tau ngā whai. Mai fale o loe le tau langa mamomoli I whea lava o Samoa. O le vanso nei, le o wha lau loa so tanga le Maua Apps I le Burger Bill ma le Farmer Joy ululoloa. O le Farmer Joy ululoloa mo tau sami e pei o burgers ma pizza. Ai o le whai ai foi, ma le wha tau mai le fale o loa. Ai ki liva le o nanga le Maua Apps. I le tele o vaenga o le tau langa I ki liva fuatua I le maua lau wha tau. Na oka ane I le Burger Bill ma le Farmer Joy ululoloa. O se avano fo I a inga Samoa ia tunu I fafo, e o kai wha atau I le whamacho, ai turi le maua e momoli I lautou a inga. So o se porkalame po se ati na e wha atupe le malo o ta ual pulenga o le SVSG Samoa Victim Support Group. I lana pepo whaamtalanga o le itu sili lava o na maa ale, o le mata I tuina lea po whaamalieina le mafua anga o le fsosani, e mai sei lava, I le porkalame na lātou whaafoi I to tonua nuu na filifili e fitu o upolu ma savai. O le lua olua lua na avatua I le malo le tupe. E fesosani, I le whaamutaina o sāwanga whaasanga I whawhine ma teine po tamaitai. Na amatai porkalame o le Men and Boys Against Violence Camping. Sa tutusi ai lava e nuu o nuu I e fitu lana ia taiala e lima taitai mai le autu o ta uailunga o le whaamuta o sāwanga I tamaitai. O awhio anga na whaatino I le porkalame e au fia I matau tu whale alili o sale a panga o lalo maunga
fusi safata vai lutai vai pua mabao i savai. Ile tuliloaina o na por kalame le uo o tuai le sila sanga o le siakia lea pe na iai se au ngā o le por kalame talumayo na amata lua o lua peitai. E na o tasi lava le nuu lena mawhaiona whaailoa mai le SVSG le lato whaamtalanga na o vai lutai. O ta wai lo na pule nuu, ia li o se ulul swinga le lei lo na nuu. Sa mo le mawina le usta ia e le tūpawa li i o le lato ta iala na tusi peitai. Na ia ta ua foi, e iaia li i sa iai le tusinga o le ta iala, ai na lato toe solia lava na iainga. Ile la sanga tuliloa ina le porkalame lea. Na ta ua nea ia isi matai, le popolenga ile saonga le muo li o lato nu, o no nofo isi nu, e se mai nu e fitu na whaapitoa iai lea porkalame. Talu o nu ele i o atu iai le porkalame, e le o maua e lato le avanoa e tusi ai ni a lato fo ita iala, e tau fio fia ia li i mailisa wai no ta maitai. Mauna ia ia matai li i o ta ua ilunga le SVSG, le manaumi ai o na whaalawa i tele le porkalame le isi nu, ia mautinoa le saonga le mua o lato whanau pe aho atu i nā fio anga. Saunoa le presidente o le tō manga i le tā ua o le taun unga o le fo itu aingo awala, e fo i ai le whaafita uli o sāwanga i ainga, ai mai se leo mai whaatasi o ta e lima whaatasi le fofo. O asa umalawa le omisi ai le tatangi le line of Sosani le SVSG le valu se lau, fitu wha, mo se lawe ai. Mai o tā pena i nei fo i lau whainga ruenga i mata i tū, kolisi po a onga maua lunga e ono, lea sa whaatino ai le porkalame lava lea, o le tutu sia, e la tou o ta iala e whaamuta ai sa wanga. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo i tūla, mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei, mo le ofu mātango fie, ai whaasoi fo ia.